بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدھے میرے می ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಿ ಕ್ಲಾಹೊಗೆ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಹದೀಸ್ ಮಿಗೆ ಕುರಿನ್ ದೆ ಹದೀಸ್ ಇಸ್ವೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಹದೀಸ್ ಮಿ ಹದೀಸಕಿ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸ್ಸುನ್ ಲೆವ್ವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಮಿ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ಗೆ ಅರಿಹೊನ್ ರಿವಾವೆಗೆ ಬಾ ಹದೀಸ್ صحيح البخاري ادي صحيح مسلم کا نردبا فوا می حدیث کی مشہور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی کمگا اللہ رسول لبی عبداللہ بن عمر وداروانی بنی الاسلام علی خمس. اسلام کم نوت اسلام دین بناوگم دنی بناو فونی فس کمگم مچسے. بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. می حدیث کا بیان بگم بدنی تیا بیفرم جبریل گفان گا حدیث مشہور فوا حدیث میگا کوری گا اس پہ ہنگج اے حدیث کا آسفا و الاسلام گا ہمیں کانتتا الاسلام جبریل علیہ السلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سوال کرب وافوانی اسلام کی قباتو ایک جواب گا اے حدیث فلوگا اسفونی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وصوم رمضان وحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا. آدھے می جبریل علیہ السلام کے حدیث فلوگا اسفا و فس کمیں می حدیث کا اسمیانی آسفا می حدیث تیمن حدیث کے گتگا الامام نووی کے نواف میونی اترو مہم سبب تکا ہورے اترو اہم معنی نوتا تفصیلی معنی می حدیث دیہوے گندہ تھی. می حدیث کے کانتت تکا بلالا آئرو یہ بے فلو مہا روانی حدیث کے امہا کانتت کے تفصیل کو اڈو السواف می حدیث کے راوی مفرت مارون بلالانا می حدیث کے راوی رواکو روانی کم بے فلے کن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما می کلیک فانو گے تاریخ انگرون جہلانا نوتا می کلیک فانو گے سیرت انگرون جہلانا ای ورم مہم فلاوڑیں اڑون میں لبگن دانے می کلیک فانو کے سیرتوں اہم بیما عبداللہ بن عمر ایک کلیک فانا کی ای دیوان خلیفہ عمر بن الخطاب کے دارکلو عمر بن الخطاب کی ای اسلام ہونا وانگھنا افوا بے فڑنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام ارس بے فلوں کرے ادی دنیا متی کا تبّا کو اے بے کلون سور گے گے سرٹیفکیٹ لبگن دیا بے کلوں گے تیرم بے کلے عمر بن الخطاب اے بے کلے گے داری کلوں عبداللہ کی اے کلے ایک فانو گے مما فلکیانی زینب ادی عبداللہ بن عمر کے اخت کی ای حفصہ
hafsa ki ei ma nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge amikamale mi Abdullah ibn Umar islam me wada gannawa fi warak kuri warak kuda tuppulu iruga umurun gaagganaka dihawarakan aharuga ekaleek faanu wani islam wadagen ekaleek faanuge bappa fulu Umar radiyallahu anhu ge ekweri gafila gnot Umar radiyallahu anhu ge fahappuluga hijure wadagan nawaf Abdullah ibn Umar mikaleek faan emme furtama islami taarikh ge hadisat hoge tereng kurimat labwa fani e hadisa yage muslimun na nasru libifa wa adi fakhru riwa hadisa badr hamurama ge taarikh hadisa tarikhi hadisa badr hamurama ge ekalek fan hangurama ya wadaagatum ge shawwari kama josh e umur fuluga ಹುಣ್ಣೆವಿಲೆ ಬಡುಕುಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಫಹಪ್ಪುಳುಗ ಜಿಹಾದ್ ಕುರವಮುಗೆ ಶೌಗು ಹುರಿಲೆ ಬಡುಕುಮುಗೆ ಕಲೆಕ್ ಫಾನ್ ವಡಾಗನ್ನವನ್ ಎಹೆ ನಮಸ್ ಉಮರುಗೆ ಲಕಮ ಅದಿ ಬಾಲಿಗೆ ವಡಾ ನುಗನ್ನವಾ ತೀವೆ ಕಲೆಕ್ ಫಾನ್ ರದ್ದು ಕುರವೆ ಬದ್ರು ಹಂಗುರಾಮ ಐ ಹಿಜ್ರಾನ್ ದೇವನಾ ಹರುಗೆ ಹಾದಿಸಾಯ್ e hadsaga ekaleek faana gaagganaka 12 waraka 13 warakan aharu efo dengannani uhud hanguramaga sekaleek faana adi tupplo kamu anikavis hanguramaga baaveriwa firihinonge gotuga gunifa nuatiwe nuguneetiwe ekaleek faana anikavis raddu kurevuni not fonwale puri efo khandag hanguramaga den ekaleek faano baaveri wadaagannawani eeroi fanarwarakan aharu ehme warat tuppulu iruga ekaleek faano wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge fahappuluga hanguramaga baaveri wadaag den efu emmeha hanguram taka wadagannawi adi den tarikhi gotun dimae fahori islami emmeha hadisat ekaleek faano ge hissa wara boduko Hudaybiyah ge sulha ge ekaleek faano innevi adi enom bes ekeki kantattakuwa ekaleek faano baare wadaganna ekaleek faano ge maakkama mativerikkam ge wahaka dakkafiya algunmenge mirege mi darus ge emme muhimmu ba hingada ne margun hama khulasa kollana algun mi wahaka Abdullah ibn Umar ge mi wahaka mi tarikhi gotum me nuguta algon mi genei fahun hadis ka sharaha wannairuga eba ade mi hadis ke sababu ge tere kame em ekan tibe funna rangalam olom filagen dani mi Abdullah ibn Umar ge mi sirata medu rangala bisnalam kafiya mikalek fana ki duniyega emme gina hadis riwa korabbi ashab bekalum korabekale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum gaaggadaka illakka sadahas ashab bekalum wani hadis riwa kurawwa illakka sadahas bekalum hadis riwa kurawwa ve egeteren enhas hadis nota enha hum majja goswa wani hema emme hayb bekalum egeteren devana bekale gotuga Abdullah ibn Umar himani wadagannawa dehas hasteka 30 hadis ekaleek faanuge riwa korevun taku terega ilmerin himanu wafe bori Abu Huraira emme ginan ei fassas hadis adi eti kole hadis fassas ko misware efo den Abdullah ibn Umar emme gina hadis riwa korwa fniwani komekas Abdullah ibn Umar hadis tar riwa kurawwa fa waran ilmi befuleki gotuga mi fennani mussikan ilmiyen non ti befulna algonu dannawa lafin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga jihad korevvi emme
ಜೋಶ್ ಹುರಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಬೇಕಲೆಕ್ಕಮ ಹುರಿಹಾ ಹಂಗುರಾಮ ಎಕಲೆಕ್ ಫಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗನ್ನವಿ ಉಮರು ಫ್ಲೋ ಫುರಿಹ ಮೌಮಫೌ ಬಾಲಿಗು ಮಫೌ ಎಮಿಮ ಮಿ ಮತಿವೆರಿ ಮಾ ಸಹಾಬಿ ರಿವಾಕುರವ್ವ ಹದೀಸ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಬುನಿಯಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲಾ ಖಮ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂ ಬಿನಾವೆಗೆ ಬನಿ ಫಸ್ ತಬಿಕ್ ಮಚ್ಚು ಫಸ್ ಕಮಿಕ್ ಮಚ್ಚು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಸಾಸ್ ತಮ್ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವನಿ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಯನ್ನನಿ ತೌಹೀದುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಸ್ಲಾಂ ವೆವೆ ದೊರು ಐ ತೌಹೀದುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಮೀಹ ಹೆಕಿವು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಕಲಿಮಾಗೆ ನಿಯಾಕುರ ಗೊತ್ತಾ ಮಿ ಕಲಿಮಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಮಾನೆ ಹಿತುಗೆ ಅಡಿಂಗ್ ಗಬೂಲುಕೊಂ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಮಲ್ ತಂಫೀಜ್ ಕುರುಮ ಫುರತಮ ಮರಹಲ ಎಫು ದೆಮ್ ಎನ್ನನಿ ನಮಾದ್ ಗಾಯಂ ಕುರು ಎಫು ಜಕಾತ್ ದಿನು ದೆಂಗ್ ಎಫು ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ತರ್ತೀಬುಗ ಕೂಡ ತಫಾತೆಂಗೆ ಬಾದೆ ಹಜ್ಜಫು ರೋದಮಿ ಎನ್ನನಿ ಇಲ್ಮುರಿ ವಿದಾಳುವನಿ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫು ಮಿವನಿ ತಫಾತ್ ವತ್ತರ್ತೋಗ ಅಳುಕಂತತ್ತ ತಫಾತ್ ಕೊಲ್ಲೆಫು ಮುಗೊತುನ್ ತರ್ತೀಬು ಬದಲು ಕುರವ್ವಾಫೆ ಮಿವನಿ ಎಮ್ಮಿ ಫುರತಮ ಶಹಾದತುಗೆ ದೆ ಕಲಿಮೆ ಬಲಾಲಾಫಿಯಾ ಐ ದುಲಾ ಹಿತುಗೆ ಕಲಿಮೆ ಗೊತುಗ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಹಿತುಂ ಇಗುರಾರು ಮಫ್ಫಹು ದುಲುಂ ಎ ಕಲಿಮ ಕಿಯಾಗೆ ನೋನಿ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಕ ನೋಯವೆವೆ ಎಮ್ಮಿಮ ಐ ದುಲುನ್ನ ಹಿತುಗೆ ಅಮಲೆಗೆ ಗೊತುಗ ಎ ಕಲಿಮ ಮ್ಯಾಗಣು ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ එකම කලිමෑගේ නියාකුරා එම්මයා ගොත්ත තෆාත් එකි ගුණවන්තක බෙහිගෙන් මිදනි එකි අමල්තක දෙම්මියන්නනි නමාදකි එයි හෂිගඬුගේ අලොකම තිමා හෂිගඬුන් කුරා හරකාත්තක ખાસ හරකාත්තක වකි නියතක එක්ක කුරා එහෙමිම එයි හෂිගඬුගේ අලොකම එෆ් දෙම්මියන්නනි zakai එයි මුදලුගේ අලොකම ಎಫ್ ದೆಂಗ್ ರೋದೇಕಿ ವೆಸ್ ಐ ಹರಿಗಂಡ ಗುಳಿಫವ ಅಳುಕಮೆಕ್ಕಮ ವಾತಿ ಇಲ್ಮರಿ ವಿದಾಳುವನಿ ರೋದ ಫಾತ ಜಸ್ಸಾಫ್ ಹಜ್ಜೆ ದೆಮ್ಮಿಯನ್ನನಿ ಐ ಹಜ್ಜಕಿ ಮುದಲ ಅದಿ ಹಸಿಗಂಡ ದೆಕಂ ಹಿಸ್ಸಾವಾಗುತ್ತ ಹಿಮೆನಿಗೆಂದ ಅಳುಕಮೆಕ್ಕಮ ದೆಮ್ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಳುಕಮೆಗ್ಗ ವೆಸ್ ಎಹೆನಿಹೆನ್ ಕಂತತ್ತ ಹಿಮೆನಿಗೆನ್ ಎಬದೆ ಮಿಸಾಲಕ ನಮಾದ್ ಕುರ್ಮಕಿ ಐ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಅಳುಕಮೆಕ್ಕಮ ವಿಯಸ್ ಹಿವ್ವೆಸ್ಸೇಗೆ ತೆರೆಗೆ ಎಬ ಹಿಮೆನೆ ಹಮ ಎಯಾ ಎಕು ಮುದಾವಿಸ್ಸೇಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನಿ ದಾನ ಎಯ್ ಮಿಸಾಲಕ ನಮಾದ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಫೇರಾನ್ ಲಾಕಮ ಬನಿ ನಮ ಫೇರಾನ್ ಗತುಮ ಬೇನು ಕುರ ಫෑಸಾ ಎಯ್ ಮುದಲುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಏಕಮಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಮರಿ ಮಿ ಅಳುಕನ್ ಲವ್ವಾ ಫನಿ ಹಸಿಗಂಡುಗೆ ಅಳುಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಸಿಗಂಡು ಕುರವೆ ಅಳುಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಅಳುಕಂತತ್ತ ಮಿಹೆಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವಾ ಮಿ ಉಮ್ಮತ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವಾ ಅಂಗವಾ ದೆವ್ವಾಫ್ ಮಿವನಿ ವರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಮೀಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಬಿನಾವೆಗೆನ್ ದಾಯರುಗ ತಿಯ ಬೇಫುಳುನ್ ತಸವ್ವರ ಕೊಲ್ಲವ್ವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮತಿವರಿಕಮ ಮ್ಯಾಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಬಜ್ಜೆಹೇ ದೆನೆಗನ್ನಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ನೋತ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿಕಿಯನಿ ಕುಂ ಎಚ್ಚಕತ್ತು ಮೀ ವರ ಮುಹಿಮನು ಗುತ್ತಾಯ ಸಬಕಿ ಮಿಯದು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ವರ ಗಿನ ಕಂತತ್ತ ಒಳುಂಗರ ಮುಂದಾ ದಾ ಜಮಾನೆಕ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮು ತಫಾತ್ ಏಕಿ ಕಂಕೊಳುತ್ತವ ನಿಕಮತಿ ಬೆಗೆನ್ ಬಿಕವೆಗೆನ್ ಬಿಜ್ಜೆಹಿ ಮುಂದಾ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದೀನಾ ಮೆದು ಇತುರು ಸಮಾಲುಕಮೆತ್ತಿಗೆ ಬಜ್ಜೆಹೆ ಹಿಯವಾ ದಸ್ಕುರ ಇಲ್ಮೆನ್ ಹಾಸಿಲ್ ನೊಕೊರೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕೈ ಗೆನಗುದ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಅಸ್ಲು ಮಾನೆಕಿ ಕಿಯಮಂತೆರಿಕ ಕೊಬಾತೋ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಹಗೀಗತಕಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಹಗೀಗತಕಿ ಐ ನಬಿಯುಂ ಮೆದುವೆರಿ ಕುರವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಅಮರು ಕುರವ್ವ ಹುಕುಂ ತಕೆ ಐ ಇಸ್ಲಾಂ ಏಚ ಬೋಲೆ ಬೊಮ ಮಿಕಿಯನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಏಗ ಮಾನಕಿ ನಬಿಯುನ್ನ ಕಿಯಮಂತೆರಿಯುಮಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೆಕಿಯನ್
الله سبحانه وتعالى وحي كربافا آية غني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بس رسولك تمن رسكلا نفنو ومه ekala ekalek ebekalonna kiyamanterikan Allahge izna fulaya ko ebekalonna kiyamanterikan ada kurumam menowi wama arsalna min rasulin timan raskalange ves rasulak nufanu wame illa liyuta kiyamanterikan ada kuruma gotum menowi biiznillah Allah subhanahu wa ta'ala ge izna fulaya ko ehkama baninama मूसा अलैहिस्सलाम के ज़मानुगा इस्लाम कमकी मूसा अलैहिस्सलाम तबाव ईसा अलैहिस्सलाम के इस्लाम कमकी ईसा अलैहिस्सलाम तबाव अदि इस्माईल के फानुगे ज़मानुगे इस्लाम कमकी इस्माईल के फान तबाव मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मानुगा आदि अळुगुणमेंगे मी उम्मतुगा अळुगुणमेंगे इस्लाम का मान कुरन जहेनीस मुहम्मद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फरिहम यत्तबाव एकमट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरित कुरानुगा वरक जिना आयत बावल बफ कीरित कुरानुगा एबवे तफात एकिए की हुआ वही कुरवाफ तफात एकिए की मखलूक तक गंदबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबवे हुआ वही कुरबा सादा सूरत के फहेतनुगा हुआ वही कुरबा फबे वल अस्र अस्र ज़मान गंदबा वत्तीन तीन गंदबा जैतून गंदबा गलम आदि फड़वे फड़वे तक गंदबा मिहिंगुस तफात एकिए की अच्छी गंदबा तफात एकी एकी हुकुम तर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान का बयान करवा फाहिरुगा समाल कन देंजे नुक्ता कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जात फुल गंदबा फनि वर मधु हालतक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जात फुल गंदबा फदिम बयान करवा फा कंतत्तंगे एहिं हुरिया कम कवरे मुहिम वगेवा कंतत्त एक तरह एकम की ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत साबित करतिरो फला वरब्बिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे जात फुल गंदे बकले फानो के मेरे रब गंदी वही कुरब ला युमिनून नबामिहु ईमान नोए कीवे ईमान वन कीने ईमान वन हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम एमीहुंगे देथिरेगा दिमावा दे देमीहुंगे देथिरेगा दिमावा मसलतका इदिकीलिवा कंततक कुगा कलेग फानकी ए फंडियार कमुगा कलेग फानकी ए गाजी कमुगा कलेग फानकी हुकुम कुरवा मीहे कमुगा एमीहुं बला नुगन्ना हिदेगा एमीहुं ईमान नोए अल्लाह एकला जात फुल गंदेवा वही कुरवा आदिकोबा उससे कनी एकलेग फानकी ए हाकिम कमुग एकनी नोत गाजी कमुग एकनी गबूल कोगे निफुदेका अल्लाह वही कुरबन थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत देन एमीहुंगे हित्तुगा कलेग फानो कुरव्वि नियाया मेदु कुडवेस उंदगू कमे नुतनवस कमे हितु तेरेग ओगे नुआने मी ईमान कमुगे असास बिना वगे दने मीगे मच्चे ये दोलों में हालत की मी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तबाव मा एकलेग फानो बयान को दवाफा हुकुम ता अमिल नफ्सहा आदि मुज्तमा तंफीज करूं एक की बाग बाब एकलेग फानो फुरस्सार को एकलेग फानो दक गेन्नवा फुर एम्मेहा हदीस तक कंतत रद्द कुरमुंदारो अळगुणमेंगे मी गोई मी हम इस्लाम कमग फुदिगे मितिबे कोबातो अळगुणमेंगे इस्लाम कमग अल्लाह एकला जात फुल गंदी मी वही कुरवनी फला वरब्बिक ला युमिनून एबाबे ईमान नवान हत्ता युहक्किमुक फीमा शजर बैनहुम एबीहुंगे देतरेगे जेहे मसलतो कलेग फाना की ए सुप्रीम कोर्ट कमुग हद्दवा फमद्दादे
emme fahuge bas ibwan jeheni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ادي كوبا مولي حكما اكيچك بولما كيمن غني امام وانجه ميهاگه نفس ekale فانوگه حكم فرتك نفرت كرو ميكال حالت كينتو واني هلون ekale الله رسولگه حكم فرتك نفرت ابباي ميهم كره اسلام كما دعوا كره حال الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن کا باوا لوافا حد تک قصوص تک انکار قرآن میں ہنگے بوڑے الله سبحانه وتعالى يكي اوغا وانتوري فراك كما وفا اكلاغ امة فنو بما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنو وافني وس رحمتك كما اكمكو اميهم يبرني انيا وركم افد حالتو اس اميهم نكي اي اسلام كما شامل وگه متبني مسلمون دنن جهين الله سبحانه وتعالى حكم فرتكن الله ایمان برابر نواها هندگا رسول الله صلى الله عليه وسلم ge حكم فرتكن ميها نروه هندگا هيتوge adin نروه هندگا emihe ku namaz kuriyas emihe ku rodahi fiyas emihe ku zakat dinas emihe ku hajju yas emihe ku iman enwa hem wema me war serious masale algon men ge iman kan muraja kurange baje islam deen fas kamege macha hultifa wa wa kanot binawe gen da wa kame hadis kame bunyal islam kam binawe fani fas kamege macha ege terenge me muhimmu maganu kamaki ei allah subhanahu wa taala ekka wantako ekalagen emmeha bara ar milkuwegen waakama qabul ko miistakun gamacca hukum kurani ekalan kama qabul ko miistakun nikamati ko miistakun izzat devwa miistakun ge halatu eki gogota badal kurabwa farataki allah subhanahu wa taala kan alon men qabul kurunche adi hamay kan evarakum fudigene noe alon men iman kan niya kurani mi kainatu ge emmeha kantatta ves Allah subhanahu wa ta'ala ge bar fuloge tereng ekalan kuladum bantakam ge tereng hinga banda kama ekalange ediwodi gannawa fi kame begen daane ekalange mana kore bi kantatta nuwane adi ekalange mana kore wa fi kame genes kanewene mihe kus rohunnan kam galun gabul kuranje islam dinu ga haqiqata behegutum wahka dakkaru galguna qabul kureveni nota galguna ummid kurani mige kuriga wes mi mawdu'a hunnani mi hadis ka ispe gosfahen ehen namis kommes waraka ali alwala mi jeheni algun menge islam kama medu algun men farwa kuda mundati algun men nang islam kama ki nota ege haqiqata ki kobakan miedu olifa wati haqiqatu ga mi islam din Allah subhanahu wa ta'ala wani furiham kurawaf dem mi deenu ge teriya ituru ecche vedduma kiwes alugonu menna huddawege mane kamenno adi e deenu ecche unikurma kiwes alugonu menge kuladana kamuge terega wane kamenno ehen kamun Allah subhanahu wa ta'ala deen wani himaya kurawaf deen furiham kurawaf adi edinu ga ahulu werin izzat ter kurawwan Allah subhanahu wa ta'ala wani ikama wa'du kurawwaf midina ki fitratu ga deen kama algon menge bajehe furihama yaqeen kama ekko qabul kuraw midinu ga evves olumen nengi to algon menge aqida ga olumen ne isvediya emmeha shari'at take ayruga e shari'at tawga ahlu werin wani e shari'at badal kofa e shari'at tawga olum bolum vejje e shari'at tawga aslu tan inge kanne ade algon mi hama wagutu hori gotum mawdu kurkollana kommekas mi hadis kamiyanna islam kamaki algon men
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekankamagen wadagen nevi emmeha kame hituge adin qabuluko amali goton kiyaman gatuma me kiyani den hama miya ekol gon fa kollan beenum wa nuktayen eba ade e nuktaya ki ei ilmu rimbesmi hadis ga wahaka dakwa fa eruga e nukta wani fa kurawwa e nuktaya ki ei mi hadis ka jihad ge wahaka asfanetu nge ilmu rim fa kurawwa fani jihad ki wara mativeri alukamaka vefa jihad ge wahaka mitanuga asfa neti kon sababaka horeto ege jawab hama mi hadisul libigen e bade ege jawab ilmurin devwafani ei islam kan gaim vegemba fas kamuge terega jihad himeni fe no ve asas tawge terega jihad ki ei wasilate islam din himayek ko islam din izzat teriko adi islam dinan anna hurasta nattalumo gotum beenun kura wasilaten e gotum hama jihad ga wahaka mitanuga netima bayin ilmurin mitanuga wahaka e mawduwa wahaka dakwa fa bawe mi hadis ke sababan algon goslana algon hiwani wagutu swara kudatum bajhe mi hadis ke sababaki ko bato mi algon faha kollan je mitanuga faha kollan beenum ma nukta mi hadis ke sababa med sahih al bukhari ga waridu ken ba ade abdullah ibn umar mi bekala ku dannawani mi ku dannawani e abdullah ibn umar mi hadis ke rawi hadis riwa korawani ki vekan mi hadis riwa korawwa sabab algon men denegan nange bache khas ko mi duwaswar algon men ge zuwanu dinoge khantattawga bay hukumtan nagaf anibba hukumtakum emihon nazar andaz ko nota hadanat taala fadairuga emihunge emme bodu shakwa ka begendani dini ilmurin mikankam bayan nukura kantat algon dannawani zuwanunne tiya khudin dini ilmurin dakka wa kadwash dinuge ilmu libigannar abdullah ibn umar demme alon kiyadi fin ekaleeg fan jihadan hori shauga jihada wada gannawa hori minbara detin faro ekaleeg fan uge umur hamanu ege raddu kure fa minbar ekaleeg fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zaman diyumafahu erges abu bakr fan ge zamanu ge adi umar radiyallahu anhu ge zamanu ge futuhat islami fatahat diyai kureyo e hindu ekaleeg faanuge shauguwerikama vi hajjuma umrauma adi ilmuga masakke kurevuma alum minimum kurevuma sodaga kurevu jihada wada nogannawa tiwe bekala ko as dannawani khaleeg faanu kibeto e abdu hajjara umra wada gannawani jihad du kurawwa jihaduge matiwerikama maakkan kaleeg faana engi wada gannawa no mikaleeg faana engi wada no nulawwana to jihad ge makkama mati ekaleeg faana dem mi hadis kiyuwani islam din binawegen wa fas kame ekamuge terege algon mi uleni buniyal islam ala khams efo mi hadis kiyuwani e zamana kinote e doswara ki e bekalun kurawwa jihaduge evve shakke ne zamana e mane ki e bekalun jihad kurawwani kom bayge fahatugo kon didege fahatugo nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge didage fahatugo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashab bekalun kur emme man abu bakr siddiq ge fahapuluga umar ibn al-khattab ge fahapuluga usman ibn affan ge fahapuluga ali radhiyallahu anhu ge fahapuluga mibe bekalun radhiyallahu alaihim mibe kalun ge fahapuluga jihad kurawwam wada gannawa bekalun ne mibe kalun ne e bekalun ge vidalwani e bekalun ge fahapuluga jihad kurma adi hama eya ku ehenihin amaltam mige terega hurma eki bekalun ek kankamu ge mashghul wegen dawa min algon men libigannam vi filawla ki ummai furihemawani eki bekalun ebekale ge zimma eki dairatun ebege zimma ada kokenne name salgon men miyadu mi fennani algon hama hitamaya ku dannawalani bay zuwano
bay zuwanun dini ilmu erinna deen rangala bayan nukodde kamuga nuwata deen rangalan olum nufiluwa de kamuga bayen hukum tan eba mihum bunenu de kamuga tuhumatu alwaf emihunge dini fiqha ilmuge hurumay kadaf emihunge amilla visnumuge macca dini hukum tak kiyamankon emihunge amilla visnumuge maccan masake kuramunda manzam edideki ei Allahuge kalima fulu mativeri kurumattaka uflifawa dideka nege jahiliyatuge didage daruga hangurama kurumattaka masakke kura bay zuwanun eba masakke kure kuramun eba dawatu eba den wata gwala eba alun men mikurani hagu jihad ki alukame komme alukame galgon men eba jehe alukamuge shartu furihama kura niye kitamme rangaluwi kamuga vias alukamen Allah subhanahu wa ta'ala bawala wafwa gota adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkawafwa gota dimanwa kama vanina me alukame batil wegenda em algon men eba jehe mikiyani kike kam visnala algon mi dekki demme Abdullah ibn Umar ge halat bayben ashab bekalum terega tibe fuluna tarikh bellevi ma fenigen dane waragina fitunatan ufedigen dia fahukolan alaf Ali radhiyallahu anha Muawiyah ke deterega hingi fitunatan hinga afwani e hadisa tawga ashab bekalum dekolum sangurama kurabba afwani e hangurama ge terega ham yaginum wes komme sebbe hagu anebbe hagga duruga tibbi mi halatuge wes kom bebe kalunneto emme bodak ahlus sunna wal jamaatuge arihuga haguga tibbevi fituna duruwege muslimunge letaka nota muslimunge hurmata duruga emihunge kandi gengule fawa saud mun abi waqqas men fada bebe kalunge kandita bindawala baaf geetere madakolle kiwe jihad ma nuwegento Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihun jihad kurma amru asfa netimato no divi rajye ga aluganaka hamagame sengi fenne evves ilmu ere ku jihad ege zatuga aslan inkar kofawatane alwonna egene komme gotebias jihad ki sharui alukamaka befa en inkar kura miha ei dinum beruwa jihad ge aslakan evves beflo ku inkar nokure inkar kure nota khiyal tafatuge mid ulani kon taneggato kon kahal jihadato kobato mitanu rangalu jihadaki mi mawduga tafat ekiki befulum ebefulage ilmu hori minbarakum ebefulage malumat hori minbarakum ebefulak edani amalu kuravum bayan kuravum e malun menge zuwanunna algun hama adeha dannawalani ilmu erin e dakkawa wahaka warnangala aduwash dede demiyege deterege debas fejjiya algun mennan eboy Allah rasul kandalu wafwa usule fa in tanaza'tum fi shay kamaka detere tibami debas fejjiya farudduhu ila Allah wa rasulihi Allah rasula tibami raddu kurashikant em komme kamebes islam algun men islam kiya kama vani nama ege mane ki kiyaman terikan Allah ra rasula algon menge hiterenna emmeha gunawantakun ada kura kama vani nama algon menge puriha kamen algon men kiyaman teri kuran jeheni Allah subhanahu wa taala russawa gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkawa fa gota ei namaz kama bias roda kama bias adi zakat kama bias hajj kama bias jihad kama bias kaawani kama bias wiyafari kama bias adi datur fatur kama bias mi emmeha muamalat taka emmeha khalis alukanta alugun men denegannan jeheni ma nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam angawafa gotuga macca em alugun gowalani alugun menge emmeha muslim lobeti akhunna ukhtum Allah subhanahu wa ta'ala deenuga angawafa gotuga macca alugun men
bolamba kiyamangan wi algon men deenuga Allah angawafani kon echetto algon men hodam wi Allah subhanahu wa ta'ala wani tafat eki tafsil takayko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medwari kon algon men naddi ungannawa de wafa ehwima algon menge zimma eki deen hoda deen ungeni ege machan amal kurum adi algon men qiyamet Allah subhanahu wa ta'ala baddalwa iruga Allah russawa gota algon menge amalta bahatta algon menge nimumaki ei Allah russawa nimumekkamuga hedum ei algon menge azmaka wanjeheni algonge waha kolum hisabu nimmalana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh